Veliki pozdrav Raja, završena je treća kvalifikacijna utakmica za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Malo sam uzbuđen naravno jer navijao sam. Naša reprezentacija dakle odigrala je svoju treću utakmicu u Strasbourgu protiv Francuske. Nismo nadigrani, nismo poraženi. Odigrali smo 1-1, jako dobar rezultat kada se sve sabere i oduzme. Mada smo mogli i bolji rezultat izmamit, da smo imali Mamića, jel? Ali dobro, da je trener rekao idemo malo jače, to ofanzivnije da istisnemo nego kao igramo sa svjetskim prvacima, pa ajmo oprezno. Dobro, ajde 1-1, imali smo igrača više u drugom poluvremenu jer je Košinjac nastradao, a onaj Crnac je isključen, mamu mu. I tako, sve u svemu, kažem, dobar rezultat. Džeko i klasa. Džeko i klasa za sve vas, mamu vam Francusku. Izvinite na ovu psovku.